rumah kau enak ni ha. Liburan ya. Rombongan kamu Toki minyak. Rombongan ni. 5 mobil. 5 mobil kami ya. Liburan. Si Jayu Medan ni berapa? Liburan ya. Liburan kamu. Ya ni. Hanya kukira malam satu ternyata membantu aku tinggalkan dia di mana aku tinggalkan dia. Di tengah-tengah kebersamaan untuk itu saya mempersilakan Anda semua untuk dapat berdiri sejenak. Oke, saya persilakan bagi para tamu undangan yang berbahagia untuk dapat berdiri sejenak ya di sepanjang sisi kanan sisi kiri.
Bang Bro. Beres ya? Beres. Tahu ah? Kasih Bang Wan, Bro. Siap. Wan. Mantap dah ini, Wan. Modal aja. Tahu. Ya. Mengapa? Baru ah? Baru ah? On duo. Anda tengku. Anda tengku. Mang lajang tu, Bang. Mang lajang ah. Boleh nih. Toki ya. Iya. Menikmati sunset di Medan ya. Begah banget. Betul banget begah banget. Toki kena borong, nak borong Toki. Mau borong ah? Seperti sport pada oli. Toki sport. Jamu pasang lepo. Pasang apa ah? Rawi nya empat matahari nya. Kita mau lepas. Becek ada. Becek lu lepis. Baik. Udah lapis. Tak ada. Aneh, jadi celek tu. Levis barang. Yang ori bro, yang ori. Ya. Sultan. Gimana ya? Beres ya, Mal? Beres ya. Kau Haji minta you pada burung siapa tak belah bang? Dua pasang apa? Levis eh? Levis eh? If you think that I'ma slow down, I wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place. Lihat ni, prop belanja. Dah belum. Sikit lagi. Susah kau nak habis eh. Lihat ni, prop belanja. Coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick Jelek clip, prop get ni the guns belanja out. ni. Dropping bodies in the place till the sun's out. Susah si prop. Uang habis susah si prop. When the bullets fly, I'm the last one to die. Okey lah ya.